turabasuje mwese aho muherereye mukomeze kugubwa neza. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru arimo kuvugwa hirya no hino. Muri aya makuru turababwira amakuru yo mu Rwanda, aho Nduhungirehe yahaye urw'amenyo Muyaya ndetse na General Ekenge. Turaza kuva mu Rwanda turajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tuze gusoreza amakuru yacu no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma gato y'amasegonda reka tuze tubaramburire aya makuru. Minisitiri Nduhungirehe yahaye urw'amenyo Muyaya na General Ekenge. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahaye urw'amenyo mugenzi we wa RDC ushinzwe itumanaho ndetse n'umuvugizi w'ingabo z'iki gihugu, nyuma yo kwerekana ifoto y'uwo bita koroneri wo mu ngabo z'u Rwanda bavuga ko aheruka kwiyahura. Kwa kaniro tariki ya 9 Mutarama nibwo General Major Sylvain Ekenge wari kumwe n'abarimo Ministre Patrick Muyaya w'itumanaho na Teleze Wagner Kayikwamba w'ububanyi n'amahanga bagiranye ikiganiro n'itangaza makuru. Ubwo Ekenge rero yararimo ashinja u Rwanda kuba arirwo rwishaye agahengerwa rwo na RDC bemeranyirije i Rwanda. Yaje kwerekana amafoto abiri y'uwo avuga ko ari Lieutenant Colonel Nzitonda Jacques wo mu ngabo z'u Rwanda wimanitse nyuma yo kurambirwa ibikorwa bya Perezida we Paul Kagame. Ati ndizera ko mwabonye amafoto ku mbuga nkoranyambaga. Aya mafoto rero ni aya Colonel w'umunyarwanda Lieutenant Colonel Nzitonda wimanitse, ndetse mbere yo kwimanika yasize n'ubutumwa bwe nk'igihamya cy'uko yicuza ibikorwa bya Perezida we Paul Kagame muri RDC. Minisitiri Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rubuga rwe rwa X yahaye urw'amenyo Ekenge na Muyaya, yashinje gutoragura ibihuha ku mbuga nkoranyambaga bakajya kubitangariza kuri televiziyo y'igihugu. Yagize ati Minisitiri w'ububanyi n'amahanga, umuvugizi wa guverinoma ndetse n'umuvugizi w'igisirikare bose bigize ibicucu, bose imbona nkubone kuri televiziyo bereka abanyamakuru amakuru y'ibihuha yo guciririka kubabaje batoraguye ku mbuga nkoranyambaga. Nduhungirehe rero yunzemo ko yashimangiye ko urugamba rw'itangazamakuru ryo muri RDC narwo ruciriritse nk'urwa gisirikare ndetse na diplomasi kiriya gihugu kirimo kurwana. Ngayo rero amakuru avugwa hano mu Rwanda, aho Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yise ibicucu abaminisitiri babiri, harimo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa RDC ndetse n'uw'itumanaho n'uwa gisirikare, abita ibicucu kubera ko ngo batangaje amakuru y'ibinyoma kandi bakatangariza kuri televiziyo y'igihugu ya RDC. Ngayo nguko rero uko yabise ibicucu. Reka nyuma y'amasegonda make tugaruke dukomeze tubagezaho n'amakuru arimo kuvugwa muri RDC. Muri RDC ho amakuru aravuga ko umupolisi wishe abashinwa babiri yakatiwe igihano cy'urupfu. Urukiko rwa gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwa Mwene Ditu ruherereye mu ntara ya Romami rwakatiye umupolisi witwa Mutombo Kanyemesha igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kwica abashinwa babiri. Mutombo uzwi nka Méchant yarashe abashinwa bakoreraga sosiyete yitwa Grek 6 tariki ya 2 Mutarama 2025 bapfa inyama z'umwaka mushya. Icyo gihe rero yahise ahunga, nyuma afatwa n'abashinzwe umutekano. Igihano umupolisi ufite ipeti rya Brigadier en Chef yakatiwe cyakiriwe neza n'abarimo abakozi ba Grek 6 isanzwe ivugurura umuhanda munini wa RN1 ndetse n'ubuyobozi bw'igisirikare.
Mu gihe rero Mutombo ategereje igihano yajyanywe gufungirwa mu kigo cya gisirikare, yari aherekejwe n'abari mu muyobozi w'akarere ka 21 ka gisirikare General John Chibango. Icyakora rero nyuma yo kumujyana, arani makuru yasohotse yavuze ko uyu Mutombo ngo yagerageje gutoroka, hanyuma bamushyiramwo amasasu baramwica, ahita ahasiga ubuzima. Ngayo nguko rero ayo makuru niyo tubafite, harimo kuvugwa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uburyo Mutombo uherutse kwica abashinwa yari yakatiwe igihano cy'urupfu. Icyakora nyuma yaho ngo yashatse gutoroka, bamushyiramo amasasu nuko baramwica, ibyo birangirira aho ngaho. Ngayo nguko rero ibyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka mu masogonda make tugaruke tubagezaho n'amakuru arimo kuvugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yo turababwira ko yashyizeho akayabo ku mutwe wa Perezida Maduro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gutanga miliyoni 25 z'amadolari, uzishyize mu mafaranga y'amanyarwanda yaba ari hafi miliyari 35 z'amanyarwanda. Aya mafaranga yose yafashe rero iyategera cyangwa se yemera ko yahereza umuntu wese wazazifasha guta muri yombi Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela. N'amafaranga rero Amerika yemeye gutanga kuwa gatanu tariki ya 10 Mutarama, umunsi Maduro yarahiriyeho kuyobora Venezuela muri manda ye ya gatatu. Abandi rero Amerika yemereye ishimwe n'abazayifasha mu gutanga amakuru yaganisha ku guta muri yombi cyangwa kwivugana Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Venezuela witwa Diosdado Cabello. Ni nako bimeze kuri Minisitiri w'ingabo Vladimir Padrino, we Amerika yashyizeho miliyoni 15 ku mutwe we. Aya mafaranga rero Amerika yemeye gutanga ku mitwe y'abari abayobozi akurikira ibihano Ubwongereza bwafatiye abayobozi 15 bo muri Venezuela, barimo abacamanza, abasirikare bakuru ndetse n'abapolisi. N'ibihano rero Londres yafatiye ibashinja guhonyora demokarasi ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Amerika rero n'inshuti zayo ziri mu Bwongereza, Canada ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bashinja Perezida Maduro ubujura bw'amajwi mu matora yamufashije kuguma ku butegetsi amaze imyaka 11 yose. Ibihugu byose kandi byagiye bifatira ibihano abayobozi batandukanye ba Venezuela. Icyakora Amerika yo inavuga ko yafashe kiriya cyemezo kubera ibirego byerekeye ibiyobyabwenge na ruswa irega Maduro kuva muri 2020. Mu myaka inishize rero Amerika yashinje Maduro n'abandi bategetsi bo hejuru muri Venezuela gukora iterabwoba hakoreshejwe ibiyobyabwenge. Ni ibirego rero nyir'ubwite we ahakana. Maduro rakomeje guhigishwa uruhindu na Amerika kuwa gatanu ubwo yarahiraga yijeje abaturage b'igihugu cye manda yarahiriye ko izarangwa n'amahoro, iterambere, uburinganire ndetse na demokarasi nshya. Ngayo nguko rero Amerika yagize ikigashyira akayabo k'amafaranga agera kuri miliyari 35 z'amafaranga y'u Rwanda ku muntu wese uzadifasha guta muri yombi Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela. Murumva rero ko ari ibintu bitoroshye na gatoya cyane, aho uyu muperezida yashyiraho amafaranga ku muntu wese uzamuca umutwe cyangwa se uzafasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba bamwivugana. Reka rero tubashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye, mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze kwivanga mu byanyu. Nge ndi Emmanuel Nshimiyimana.